Fasipesi Latuku manono ke fangumalingi iwaha akolo nengangatua alaha iheloto kae tupula kiofa ihemoto. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Tulo, tulo, tulo. Kata pumatalon yung mananga. Tapu ke afio. Ay otua mafio tau loto nga. Koe puni malu oe tau kakapa. Koe si aila. Moe nisi. Oe halafon nga. Koe maluanga o tonga. Koe kapasa. Koe siate po lau. Tapu ke huelo. Paula oe onoi kuonga. Tama ko kingi tupo wono. Koe hau toka o tonga. Tapu ke tahine kuini o feina oe ot felenite. Tahine ko kuini Nanasipau'u. Koe kuini o fanganon. Ta koe whakawhakalangilangi. Oe aha o whakahistoria. Aha no katoanga. Tap ke tahine Prinsesi Angelika Lātūfuipeka halai walu mataaho. Na pua o kalani Tuku'aho. Koe fui lupe oe ap ko tau akpulu. Ka koe pataloni oe Sione Foundation.
Tap ke hau e ke whanua, moha tau whanua. Tap ke tau whekaulahi a Australia, His Excellency, Mr. Prek Petley. Tap ke e ko wana e wahi whanua hapai. Toke tā pita whaiwa tau whatofua. Tap ke e minista o e tak mamata. Ona po mo ale whinau. Tap ke whai whekau sea o e seasu e Suriana, tau ataina a Tonga, mo haa whakaolunga Tonga. Tap ke a Sione Whewiyaki, mo e toenga o kau ngā ue, me Australia. Tapu atu, kia tek moutoru hono kotoa. His Majesty, King Tuku'aho, the guest of honor, Your Majesty, beloved Queen of Tonga, Queen Nanasipau'u, Her Royal Highness, Princess Angelika, Lātūfuipeka Halaiwalu, Mata'aho, Napua o Kalani Tuku'aho, the esteemed Patron of Sione's Foundation, nobles of the realms, the Honorable High Commissioner of Australia to Tonga, His Excellency Mr. Prek Petley, and all diplomats representatives, the Honorable Governor of Hawaii, Dr. Peter Taufatofua, Honorable Minister of Tourism, and members of the Cabinet, the presiding ministers of today and members of the clergies, Sione Finefewiyaki Foundation and Team Australia, district officers, town officers, guests, ladies and gentlemen. It is with great joy that I stand here on this historical event, the opening of our To'u Community Hall. Uhi, o kōkole hangofua, i e whine motuani, ke whakataulama tu iho pangai, i e polo kalama o e aho koeni. Ka hili pēni, e kamata lewa e tau polo kalama, aki ahim uluaki, ai a spela atuia e te vita ofa, ko e whakafofonga o e community hātou me Aotearoa. Hili pē ia, pē whakahoko atu e tangata ik whai whekau o e seas tonga tawataina, whai whekau Sione tariai ai lotu kamata. Pē hoko atu ai pē ki e lea taritali, ai ai whakahoko atu ia, e whakamau polisi o e vai whanua hapai Bili mo ale. Ka hili ia, te ukole ai pe a Sione Finefewiyaki, ka koe founder o Sione's Foundation, kene o mai ha whakamatala ki ngā ue ko tau ikuna i he aho whakoloa koe ni. Now we will commence our program with the first hymn, which will be read out by Mr. David Ofa, followed by the opening prayer conducted by Reverend Sione Tariai. We will then proceed on to the welcoming speech conducted by Vili Moale, the Magistrate of Hawaii. After the welcoming speech, we will move on to the report of this project by Mr. Sione Finefewiyaki, the founder of the Sione's Foundation. Malo. Polofolahi me tau kamata aki, tolu ngiau hivango fulmata e himi. Tolu hivata. Ogiai haki fonua, ogutu i o sen. Nai kai ke mau o tua, nai masiva hererei. Haleluya, komonu ia eni.
tamatonga tuo ngā ue. Ko koloa ke whakamonu, lotu ki e ki maupe, kene pau ki he lotu, o malu i atu pou. Lord. O tua mawhila whakawetai ai mau aho apia. Aho e pia. Aho e tue pia moe mawama. Aho kumau whakamohoni. Koe aho e pasi ndima. Makatonga e pai mea whakao pasi homa. O hange koe a o kuhahe aho kumau i ai. Ne anga koe aho nai whakamohe mei olo. Toka ki ai ai lota pia moe whakakaukau. Tau mai a kua mau tolo, kei whakalolo asi e mau mo'ui, i he ponga e mamani o ku mau i ai. Malo pe kua pinangalo o pae mawhina, tupangi ai matapa e mo'ui e maki mau talo, mau rau kaloa, Marau tapua ki lahi ai, e aho ai au kumaui ai. Whakamoni ai mawawa pe moe tue aho. Kaunga whakamoni moe whanau ai sileri. Ve vai o meri pa, he pai mea whakaofa si homa. E mama ai au kumaui ai. Ako pe ngau e ulu whanua. Kau mai kai ngai o hatou kai. Vai whanua e o hapai. Ai potua ki ai aho. Whakahoko e amanaki. Pea moe aho mana whatongi. Tari lele ai he kakai ai vai whanua. Ai whakape whakalangi, oi whatongi a, oi aho kumaui ai. Tahine ko koe ni Nanasipau'u Tuku'aho. Ai ke mapi, koe kolo ai aho ka mai whanua. Malo pe ho kau he tahine perini sasi. More e ke mapi ai hei lala tangi ai whanua e ngai aho mai mo he ngai aho tō kai waka waka pe moho api malo kei hao pe e ke komana e mai whanua o ngā mari e pe ai whakapapunga Kau masi kau whakape whakalangi, oi aho ko maui ai.
Mana tuange talapeka wai pureanga sereria. Kang masih kau ngawe nanau pe ai patongia. Oku tonga ya mau pakau toa he kere kere oku mau ya. Mau hanga tua ma pe mapila. Pakamore more hoi mono patongia. Toke tonga we pe pe mo pe. Toga ni mai lau mari tatake mau tolo ala e mari. Maui ko atua ya sisu kalai si peko alo. Kako mau paka maui. Amen. Tapu moi vuni walu o loto tatau. Koe hau toka. Koe hau malu. Moi whakat taula maanga. Maa ki taua Tonga. Aia o kune a fio ia te ki tau tolu. I he kātoanga whakakoloani. Tapu moe la a hopo o Tonga. I he kuonga hono ono. Isa. Ai tawake oma oi otu haapai. King tupo wono. Koe tui oi otu Tonga. Tapu atu tahine kuini.
Kuini Nanasipau'u Tuku'aho. Koe kuini o feina o Tonga. Koe whakalangi-langi. Koe katoa ngani. Tapu mo tahine prinsesi. Prinsesi Angelika. Lātūfuipeka. Halaiwal mata'ah. Napua o kalani Tuku'aho. Koe fui lupe o e toa ko hangai toke lau. Koe kakala tapu o tau aki pulu. Ka koe pataloni foki. Koe kautaha Sione Foundation. Tapu ki heik minista tak mamata. Mo whakamau anga. Boare finau. Tapu ke High Commissioner Australia. His Excellency Greg Batley. Tapu ke ko wana hapai. Toke tapita tau fatofua. Tapu mo Sione fine feuiaki. Kau taha Sione Foundation. Tamo kau ngawe. Tapu ke fai kau. Sione tariai. Boha tau laiki. Uhi. Mo fatongia ilo Tonga. Oku koloa ia ki imotu atuan. Ihono kou nai. Ke whakahoko atu area taritari o e ahoni. O kou kore hango fua. Homo pangai tupuani. Ke whakakato atu ai ki ihi whatongiani. Pea te ria na ko te lākai. A kofe moa whiaki. Pakoi ki motua. Whanganonu pe en. O kou fie whakafofonga i atu. Ai si ngahi family kotoa peo whanganon. Ahano tari lerei. Moe loto hanga maari e mo oni. Ai afi ona tahine kuin. He oku fonu ho mauloto i he fia. Pea haka i he langi kua tau. Pea oku hiki ki he tohi o e mau manatu ai ahoni. Mono historia i ho a fei tau lalo. Kake ha erea. Whanganon pea moe apinifo. Pea koe fifiri ai punake. Na e whakaku. Pea na e anefe. He koke maa i moa. Pea ke toi ha erea. Ke whakakoloa aho maa i moa. Pea ko koloa i ai. A whanganon. Whaka whetai. Oku fuai. E ki ka inga. I kai iloa ha mea. Aho nau kawa. Moe loto hounga ia moe pata. Watawange pe ke ilakalakai monua ipe. Ai afiona moe pure atupou. Pea ki he tahine prinsesi. Koho o mea heni. O kune whaka koloa. Ai mahu inga ho ka inga whanganonu. Tawange e ke whaka koloa ipe. Ai feitu una. E he maa i moa o kwhai. Teria e whonua. Ke hai komisiona Australia. Ko mea mai koe whakalotolahi. Ke hoko o mau tui ai.
Nā moe ki I kolo tae iloa ko ki mautolu. O kumalawa pe o langa o whaka ofa. O hange ko ia. O tau iai he ahoni. O makatuunga I he ofa ata pe moi tokoni. Ek minister. Ek kowan bai fonua. Wenga hikupu whengau e aki o no kotoa pe. Moi kau folau. O pounga ia. Ai kai ngani. I he loto maa whana mo oni. Ke tari aki mautolu hono kotoa. O putau kau I he ni. Koe ahoni. O ku hiki I he tohu o manatu. Mo historia o koloni. A katoanga mahu ingani. Koe whakamooni ia ke he mahu inga o manawa ofa. Whakae o tua. Ngā ue whakataha. Moi ofa whonua. Koe ahoni. E whai hano wahe mo tala no ai. E toi tānaki ke ngā historia ko hiki. He na e hange hamisi. Ka koe ahoni ko whakaola. Whatawange. Te tau maa whakatoanga. E whonua I ho tau loto. He mawhana moha fia. O hange ko ia aku toka. I o mau ngahi loto. Mo e mau whakakaukau. It is with profound respect and gratitude that I stand before you today. On behalf of our entire Whanganonu community, it is with immense joy and heartfelt gratitude that we welcome you, Your Majesty, Queen Nanasipau'u, to our humble village. Your Majesty, your presence here inspires us. Our hearts are filled with joy. Today is a day that will forever be engraved in our hearts. For your presence here is not just an honor, but a testament to the values of compassion, unity, and humanity that you so graciously embody. Your Royal Highness, your presence brings joy to your kainga, the people of Whanganonu. Warmly welcome to the High Commissioner for Australia and your team. Your visit today reminds us that no place is too remote, no community too humble to be seen, heard, and valued. To all our guests who travel from afar, your presence brings hope to our hearts and a renewed sense of purpose to our lives. To our Father. With reverence and humility, I now humbly invite Sione to please outline the project that has been conducted. Te whaafeheni a Sione Whine Feuiaki ke whakaiki atu a ngā ue kua. 「
Her Majesty, Queen Nanasipau'u, Tuku'aho, Her Royal Highness, Princess Angelika Lātūfuipeka, Tuku'aho, our Royal Patron and Ambassador, His Excellency, Mr. Breck Batley, Australia High Commission to the Kingdom of Tonga, Honoured Ministers, Chief Distinguished Guests, members of Ha'apai community, brothers and sisters in Christ, Māloe Lere. Today is a day of deep gratitude, pride and purpose. As we stand together to open this beautiful community hall in Hāto'u, I invite us all to reflect on three simple yet powerful words: ofa ki Tonga, the love of Tonga. When people ask me why I found the Sione Foundation, a not-for-profit charity that asks for no profit, no return, no personal gain, my answer is always the same: ofa ki Tonga. That is our why and purpose. It lies at the heart of every decision we make. It is the reason ordinary people come together to do extraordinary things. Not because they have to, but because they have love in their heart, the love of Tonga and its people. This project, this hall, is not built on money alone. It stands on the ofa ki Tonga of many hearts. From Australia and Tonga, from our partners and our people in Ha'apai and Hāto'u. It was ofa ki Tonga that inspired the government of Australia towards Australia Aid to invest $2 million Australia to help and turn this dream into reality. It was ofa ki Tonga that inspired ofa ki Tonga that moved Her Majesty, the Queen, to entrust with this important project to serve the people of Ha'apai with humility and care
It was offered ki Tonga, the kite, our royal patron, Her Royal Highness Angelika Lātūfuipeka Tuku'aho, to stand beside us every step of the way, transforming Tonga one project at a time. From the Ewa Water Project to Alonga Disability Centre, to Apifo College Canteen and Multipurpose Facility. She's been our ambassador, our encourager, and our symbol of unity between our kingdom and our friend and family in Australia. And it's ofa ki Tonga that kept our team of builders, engineers, and volunteers working tirelessly through storm, heat, and long nights, fueled not by wages, but by love of their homeland. Your Majesty, Your Royal Highness, today this hall become more than just a building. It is a house of belonging, a place for learning, for celebration, for safety in time of crisis, and for hope in time of need. From youth programs to women's group, from cultural catering to disaster response, this hall will serve as a living expression of what happened when ofa ki Tonga put in our action. Our foundation that the measure of any nation is not what is built for itself, but in what it built for others. Ofa ki Tonga connect us all. It transcends borders, languages, and politics. It reminds us that our shared humanity is our greatest asset. To the people of Hawaii and Hato'u, malo apito. Welcome our team, feeding us, sharing, and encouraging them. You are the living spirits. Of the project to Australia Aid and the Australia government. Malo aupito for your unwavering
friendship, and trust. To our foundation board, donors, and volunteers, your sacrifice is seen and deeply appreciated. And to Her Majesty and Her Royal Highness, Malo Aupito, for your faith, for your leadership, and your love for your people. May this hall stand for generation and testament to what love can build. When hearts unite under the banner of Ofa ki Tonga, and as Her late Majesty Queen Charlotte once said, the real essence of being useful is the love within. With love, you can serve people and be useful. I will repeat this in Tonga so we can understand that. Koe mo'ui aonga mo'oni, oku ihe ofa I loto. Koe ofa e lava ke tauhi ai kakai pea ke iloi ko ke aonga ki Tonga. Ofa ki Tonga. The love of Tonga built this hall. May that same love continue to build our future. Malo aupito o whātu. Whamalo heni ki a Sione fine wheuiaki I he lea maalie mo whaka ofa o inasi ai kai ngā I e pongpongini. With deep respect and humility, I now humbly invite the guest of honor, Her Majesty, beloved Queen of Tonga, to be accompanied by His Excellency, the High Commissioner, Mr. Pretley, to please proceed to the front door of the hall and kindly cut the ribbon. I he loto whakaapa-apalahi mo'oni, pe a kōkore whakamole-mole, tahine kuini, Nanasipau'u, ke awhei taulalo pe mua, o whakaola ngā ue ko whakahoko, pe a whakamonuka, ange mua, ai lipine whakataha mo I tala whekaulahi a Australia. Kokosia.
Mo katake mo paspasi mai. Wo Kau ie taimini tau hoko atu ai pe ki ono tatala ai maka whakamanatu o e holo. We will now move on to the unveiling of the plaque by Her Majesty Queen Nanasipau'u. Please, Her Majesty and Your Excellency will now enter the hall, followed by Her Royal Highness, Malo. Ai lau tangani, ai au ko o tonga whawa ia koe me ta pā holo. Ai a te teo ki he anau ai polkalama, ai au ko whawhe i wataha ai wawharanglangi pia moe. Kai ngā ke whaase konga hana wā ia ki loto ki e holo, ai ako hono tāpua ki ia o e holo. E mohona whaosi ia o e o wau, e whahako ia pēh mire to holo. Ai aku o kakato ano whakawa ko ia o e koseri pine, pia mo no whakawa ko ia e matapā e holo.
The second hymn will be read out by Lātūfuipeka, the representative of the people of Hā'ato'u in the United States. Himi hono wā e spela atuia e Lātūfuipeka, pia te tauhoko atu ai pe ki hono lotu whakatāpui o e holo e tangata e ki whaiwhekau sea o e seas wesuriana, whaiwhekau si o siwa tawataina. After that, we will move on to the blessing of the hall, which will be conducted by the Chief Minister of the Free Wesleyan Church, Reverend Siosiua Tawataina. Malo. Ko e wholawholahiwi te tau toi hiwai, ko ni mangiau mo e whitungo whulumāwalu e wholawholahiwi, ko whamolmolo mea ke tau hiwa. E ai whakawhawha si o ngahi loto a, e ki mohu hostel a hok lau maari. Mea masane ake whau si o ngahi whare tapu, hori hok wata mai, ke maunga no whai. No whalangi e nau mātā mea masani, monu ia e lotu heni anu anu helelei. Whonu sio whare e he kereske kehe, tawhe awa i ola ai, koe matapā o langi. Hiwa i he wēs whaosi. Eiki ke manatu mua, e mau no whoni toa. Whano ai sikaina e, ai ke whono ai ho whare. Ka mau la kātu heni, tupu ai pehe kres. Toki au he tāka mua, mātā ia ai o toa. For
Kaga me haifo ke tau tāpua ki ai ngāu e kuo lava ke tau lot. E o tua mafi koe o tua palani rei aho afio. Iai ho palani rei o ku whakafou mai ai aho o wha ko hame aia ke aunga ki ho kakai i he mamani koe. Mau whakawhinai atu koe uhi koe aho whakakoloa koe ni. Haerea e tāhine koe ni ae kere i kini. Kai umaa ae tāhine princesi. Ia mohona api kai umaa ai wahe whanua haapai. Moimoi mai ai ai talawhikaulahi o Australia kai umaa hono hoa. Ai minista taki mamata. Ai kau whakafonga me tika o e whanua. E kai ko ia ka kutai rei e ko wana haapai ai ngawe ola ko ikuna i he aho koe ni. Moni be ai sa me ia kai kau a sihova i he langa o kukula noa pe ai ai tangata reo. Pea kai kau a sihova i he re ohi o e kolo o kutuungaa o mau taimi ai mea kotoa pe. Ko ngā welahi ua tuu masani mo whakawho ofa i he aho koe ni koe ofa ata pe ia ai awhiona. Pe ange koe whakamatala kua whai e he pure o e Sione Foundation i he ahoni koe o whani koe manatu ofa ki Tonga. Pea whakawhau mai e he kakai ai manatu ofa mai ki Tongani. Pea moi sihi la koe whiole rei a tahine kuini. Kai umaa ai tahine princesi o manatua mai siona kakai masive siva i he wahe whanua haapai. Kai tau te whito i he kolo eiki ko whanganonu pea mo haatou pea mo pangai haapai. Pea ko hi kua tuutai ai folofo ai ngawe oi aho koe ni. Ka ko hai o kupure i natula. Winga ia e maulotu whakatāpui mo whakawhetai oi ngawe langa mo ngawe masani o lava mo tuutai i he aho ni. Ko koe sihova o kuke pure i natula. O kuke pure i he saikolone, o kuke pure i he tsunami ka umai pea ukula, o kuke pure i he laa pea moe lo vai moe uha, ka koe maukore e o tua ho lau maari e ke toka i he whareni. E aonga ai whareni ki he ngahi whakatahaanga o e wahe whanua haapai, ka e tau te whito ki he wahe haapai. E aonga ai whareni ko e whare hūwhanga i hataimi o e whaingata. Pea e aonga ai whareni i hawhea he kau masiva, kai umaa ai kauri e kina o e whanua. Ka koe maulotu e o tua o hange koe sāme o e whiawhini. Ka i kai re ohi e sihova
Pea I kai malu, ai ngā weni ia, kai umaa, ai langa whakaofa ofa, kua lava I he aho koini. Pea wai tautapalotu ia ku mau hake at, I he aho ni e Sihova. Tuku mua hau lau maari e, ka hūwhanga mai ki heni hakau whaingata ia o e whonua. Tuku ai lau maari e mao ni oni e a Fiona. Ke malu I ai whareni, whakataha, lau maari o e kakai, te nau ngāwe aki ai whare koini. Eiki, koe mau whakaamu ia, ngāwe aunga kua lava, langi ia, toko taha pe ai a Fiona. Tuku ai ongo sia, ko inasia ia Sione Foundation, pea kuo whinangaro ki ai ai tahine kuini, kai laumari e rei ki ai ai tahine princesi. Pea ko I heni ai haapai ko toa, ki whai e mau whakawhetai. O toi Moimoi atu pe ai whareni, moi ngā weni ki he tō kupu o e a Fiona. Sihova, whai mai hono malui o e whare koe ni. Pea I kai ko ia ka koe ngahi konga ko toa pe o e ngāwe kua lava I he ahoni. Ke langi ia toko tahai pe ai whinangalo o e a Fiona. Tā puaki mai o tua he lot mo e whakataha mau whai. Tahine kuini ka maa ai tahine princesi. Pea I kai ko ia ka koe hai komisiona Asteria, pea moi minista o tak mamata. Ki he kovana haapai, pea mo ki mau tolu, ai kakai o I wahe whonuani. Tuke mau atu koto ape, ai ngāwe ko lavani, langi ia, toko taha I pe ai a Fiona. Ona ik pakitari, ai hu mo tautapa lotu mau hake atu, mau kore ai ngahi meani, Ia sisu klais koho alo, ka koho mau whakamuui. Amen. I now kindly invite His Excellency, Mr. Brett Betley, the Australian High Commissioner of Australia to the Kingdom of Tonga, to deliver his keynote address for this auspicious occasion. Your Majesty, Queen Nanasipau'u, Your Royal Highness, Princess Angelika, Lātūfuipeka, Tuku'aho, Governor of Hawaii, Dr. Peter Tauwhatuwhua, Government Ministers, including Minister Whanau, Honourable Members of Parliament, Honourable Vavosa Taka, to the nobles of the realm, representatives from our construction partner, Sione's Foundation, and all the families here with the Sione's team, and of course the founder, Sione Whenewhi'ui Aki. To church leaders and our reverends today, to all distinguished guests, malo alo malie. It's a great privilege to be here with you today in Hapai, a place of rich history, proud traditions, beautiful scenery, and such strong community spirit. My last official visit was in June, when I joined you and Tongans from around the world, including many from Australia, to celebrate the 101st annual conference of the Free Wesleyan Church. What a memorable event that was only a few months ago. I also came up here quietly and had a lovely holiday at Ualeva and showed some Australians the spectacular scenery that is in Hapai. To be back here at such a special time for the Hapai community, as you commemorate the 50th anniversary of the appearance of the Holy Cross and the 150th anniversary of the Constitution next week,
is such a great honour. Today marks another meaningful moment in our shared journey as we open the new Australian consulate in Hapai. No. No, just, I'm in the community hall. I'm in the community hall. I mean, the fence is perfect for a consulate. The TV is great for calls back to Canberra. The playground is good for stress. But for the community hall, the consulate will come next. We're so proud of this project. A new hall and a space to foster community. A place to host village meetings, youth workshops, women's groups, music groups, culture groups, all sorts of events. A place where elders share stories, where children learn, where neighbours solve problems, and where families support one another. It's also where democracy thrives. And we are, of course, in the month of the elections here in Tonga. It's a place where candidates and all leaders can put forward ideas, their vision for the future, for their communities. A place where decisions will be made and futures will be shaped for the people of Hapai and by the people of Hapai. As Sione said, in times of calm, it will be a centre of connection. In times of need, it will be a centre of protection. And in all seasons, it will be a centre of unity. Australia believes that strong communities are the foundation of resilience. That's why we invest in spaces like this, places that strengthen relationships and build trust. It's exactly the same in Australia. In remote parts of Australia, there's great need to protect and enhance the community spaces in small towns, remote areas, the church, the post office, playgrounds. I want to extend our sincere thanks to Sione's Foundation, our implementing partner. Your dedication, professionalism, and local knowledge have been instrumental in bringing this project to life. The speed of the project has also been remarkable, and I commend you for this. In less than a year, Sione's Foundation has designed and delivered this high-quality outcome that we're sitting in today. We know that high-quality infrastructure is essential for Tonga's growth, for Tonga's economic future, its disaster preparedness, and its community connection. That's why Australia has invested in nation-building projects, like renewable energy systems across the country, including here in Hapai, a new Parliament House, the upgraded Queen Salota International Wharf, which will open next week. But it's the smaller projects that are just as critical. That's what makes this project so special, in that it combines much-needed infrastructure with community spirit and ofa ki Tonga. I acknowledge the many Australian builders, plumbers, electricians and other experts who have volunteered their time, expertise and offer to this project. It's built friendships and understanding between our peoples, which is the heart of the strength of any partnership. And I guess in the theme of ofa ki Tonga, we all know who all of the Tongan, all the builders and all the families that are here, we know who you'll be supporting at 5 p.m. tomorrow. Go the MMT. Australia is deeply honoured by the trust placed in us by Her Majesty to deliver this project for the people of Hapai. Your Majesty, your leadership and deep care for the well-being of all Tongans, especially those in the outer islands, is clear. This hall is a reflection of your vision and a testament to your love and devotion to your people. Just as your leadership on regional health issues, like eliminating cervical cancer for young women, as you did and advocated for so strongly in Australia just recently on your trip, is also a testament to your leadership. We hope we have made you proud and the Hapai community proud with this project.
Australia supports all Tongans, no matter what island they call home. Tonga only prospers when all islands prosper. Australia has a long-term commitment to this goal. And that's why we support community-led initiatives through Māori and through our direct aid program, Australia's Small Grants Program. And it's an initiative for community organisations. And I just want everyone to know that the DAP program, our Small Grants Program, is currently open for applications until this coming Friday, one more week, until the 31st of October. So I encourage all of you here today and community organisations across Tonga to apply for some of these grants, up to 50,000 panga to support local projects that improve lives and strengthen communities, whether that's a youth program, a women's shelter, a farming initiative, musical instruments for the band, and may I thank them for the music today, the Tuku'aho and Pila Level College, for cultural activities. It's an opportunity to empower communities. In closing, I would like to say that I've had the privilege of visiting many parts of Tonga, and each island group, of course, has its own unique beauty and strength. What remains constant throughout is the mawhana, the warmth of the people, the strength of community, and the deep pride in culture and heritage. This hall reflects that pride. To the people of Hato, this is your space. May it serve for generations to come. Australia's proud to be your partner, your neighbour, and your kaumaia ofi, your close friend. To conclude, I invite you to join me in watching a short video that captures the remarkable journey of this project, from the first foundations to the final touches. It showcases the dedication, teamwork, and kawhataha spirit that has brought this project to life. Ofatu. Welcome to Ha'pai Ha'tau. We're here for our first scope of our project with Her Majesty, building this multi-purpose evacuation centre for the P45 as our first trip as a scoping of what the land look like and what is available with this island. 6 months to deliver a complete building, an entire build, a new structure. Not only that, Category 6, somewhere safe where the community can go in those extreme conditions and find refuge. It's been an absolute honour and privilege to be a part of, and I can tell by the looks on the faces of the people at Ha'pai that it's been so much more to them than we could have ever imagined, and to be a part of that has been an absolute honour. Standing here at Ha'pai Ha'tau, we're coming to an end of our current project this year, building our evacuation centre for natural disaster in this community. We're super excited to show you what we have done in the last 4 months. Come and have a look. Meeting everyone and getting involved and helping out the community.
absolutely amazing, and that's why we do things like this. The Tonga people and see how they live and how happy they are, it's a very humbling experience. It's good to be a part of what Sione's created. This project is more than just a building. It is a symbol of safety, resilience, and hope. It's been a great experience, and I hope that it brings a lot of people a lot of joy, which I think we know that it will. Malopito. Thank you so much, Your Excellency, for the encouragement. And excuse me, this is just tears of great joy. Gratitude. And deep appreciation for the love that the government of Australia has shared towards the people of the Kingdom of Tonga. Please continue with the offer ki Ha'apai, so you can return back to Ha'apai and enjoy the beautiful scenery of Ha'apai. And now, ladies and gentlemen, it is my most humble honor and privilege to respectfully invite Her Majesty Queen Nanasipau'u, our guest of honor, to deliver her royal address for this memorable occasion. Ke whakahamua e tau tādali loto whiawhia mo haunga ia e tāhene kuini ata a tau pasipasi. Malo. Sincere appreciation to the Australian High Commissioner, His Excellency Mr. Brett Batley, and Australian DFAT program for the ongoing cooperation and support. I take note with deep gratitude the work of Sione's Foundation and the many Australian volunteers and sponsors whom had dedicated their time and resources to the planning and well-timed implementation of this project, the Ha'ato'u Community Hall. Thank you for the timely efforts. This community hall is the first of its kind in Ha'apai and will serve all in the community. It will be a space for community and social gatherings, a shelter for residents and families in times of natural disasters, as well as a hub for educational purposes for the youth of Ha'ato'u and the neighboring villages of Pangai. The completion of the Ha'ato'u Community Hall in such a small amount of time is a testament to the strong ties of collaboration and friendship between our two nations that have spanned over 5 decades. It is my hope that the residents of Ha'ato'u and Pangai maintain and look after this hall for the use of the generations to come. I thank you all for joining us today, for considering the needs of the people of Ha'ato'u and coming to their aid in their time of need. O kou kore ke ngāwe aki pe, ai whai ngā maari e koe ni, kai whai pe halea whikau ake moe mahu inga o whareni, pea moho tau wā, whakangā aue, mo kau me aofi, mo pule anga Australia, aia o kuhasino ia I ahoni. Koe ulo aki, koe tau whakawhetai ki he otua, he whūtāpu aki, ko inasi ai a ka inga Ha'ato'u. Pe au tau whakatahataha mai he ahoni ke whakatahapui ke tuuloa. Pea ke aonga ke kāinga
mo kakai i ngahi taulai. Koe whakaha e tau whakamalo, koe koloa ia e Tonga. Ki he pureanga Australia, i he whengawe aki wāofi, o whakafou mai i he tala whikaulahi Australia, ko Breck Batley, pia mo e nau potunga au e ki muri mo e whakatau aki. O tau whie whakahoko whoki ki e Sione Foundation, mo e kau ngāwe ofa mi Australia, ai honga ia mo oni mo e ofa, he nau ngāwe oskia le belenga, whoaki ho nau taimi, ta le niti mo e nau paanga, ke langa ai whare whakataha angani. Aia koe fua mo e uluaki eni o whahinga whare peheni i hapaini. Te aku lava, ke whakahoko kotoa ai ai ngahi fie mau ai kāinga. Koe wheitu whakataha anga, koe whare hufanga i e taimi o whakatamak whakanatula, pea ke langa haki ai mo ui ai hako tupu e whonua. Whakaulunganga, whakaeloto, whakaako mo whakalau maarie. Mo e teui ki hanga aue i e otumuri. Koe whareni ke whakaau ngai, pea ke tauhi. I loi koe ofa mai ke aonga, pea langa hake tau mo ui. Hongoi koe vā whengawe aki, vā kau mea, vā aku melino ke tauhi, pea tala ke hako tupu e whonua. Ke tolonga ho tau vā mo tauhi, pea ke aonga e whareni, ke ngahi tau tangata, e langa e nau mo ui, i e whare whakataha ngani. Oko o whātu, ke te mo tolu hono kotoa. E tāpuaki, oho o kakai, moho o kāinga whanganonu. Aku pata e loufu e kotoa o haatou. I he fia, mo e loto o mahua i he hounga ia. Te tauhoko atu lewa he taimini, ki aki aitemi e whakahoko ia, e ka wifi o e kolisi tau whaahau pilo levu. Now the brass band will perform for us an item, followed by the vote of thanks, which will be delivered by the Honourable Governor of Ha'apai, Honourable Dr. Peter Faiva Taufatofua, followed by the closing prayer by Father Langlua, the chief priest of the Roman Catholic Church, and finally, the national anthem. Malo au pito, mo whakaapa-apa. Bruno!
Tap moe tahine kuini a Tonga, kuini Nanasipau'u. Tapu moe lupe o tua tau pelasi ko tukmu ko tawag tulo. I acknowledge the presence of His Excellency, the High Commissioner of Australia, Brett Bartley. Rohi, o whatongi e Latu Tonga. Ko hufanga e talamalu e whonua, e whafofonga atu, ha whakamalo, a vai whonua hapai,
Kai uma ai kai ngā e tahine princesi Angelika Lātūfuipeka. Taimi pehe ni pe I he tau kōsi. Na mea hene tahine kuini, pia mea mai. O kua whakaamu, ke langa e holo whakakolo hatou. Pea te utalagi a Lātūfuipeka, ke ne whenga I mai ke langa e holo. Diwa ke atu pe tahine kuini ki tonga tapu, kui ke peho no hoko, ko whetutaki mai e ofise palasi, ko tari he ofisi ambassador a Seria, ke langa e holo koini. Kai ngā tau, ko mou holo pe I mamani katoa, o tala noa I be me fo I noa, pia tau hufi he ahoni, ke a uia tau e taha. Pia hange e ku tau iloi, e ki tau tōna I he ni, na kai be langa ia he ui ke taha. Pia hange ko e lau ai kananga, whakairi fia. Hono whaunga langa, Moimoi te ni atu hono staila. Maalahi. I kai ngata behe ne whakawhawha. Hau be kua mau, hono nau kotoa. Vai, uhila. Kakaanga ki he kauwhaingata ia. Mga nau behe. Pea whewheka, a whare koe ni, whakaha mai e Sione, ke te kri fitu mo e wala. Koe a wha mālohi taha I tonga ni kore kōti, o wau he nima. Aia, koe whare e nia, o ku tōtō atu hono mālohi, mo hono whiunga, mo e whatongia, na e langa ki ai. Whahawa te whakamālo, whamalao tuani ke te heine kuini o Tonga, hono tatake kina mai, mo hono tokanga e kina, si kāinga me te heine princesi. I acknowledge the presence of His Excellency, the Australian Ambassador to Tonga, Brett Batley, and thank the people of Australia for the funding of this important project, this beautiful Hātou Community Hall. A very big malo au pito, High Commissioner. Uhi, mo whatongi lo to Tonga. Brett Batley is qualified to be a Hawaiian. So therefore, Your Excellency, we would love to see more Australian-made, beautiful halls like this one in Hawaii. Thank you, Sione Foundation, to Sione, Mr. Damian Ray, and the rest of the very professional team for building this beautiful, fit-for-purpose hall. Sincerely hope you will enjoy you have enjoyed your 2 weeks with us here in Hawaii. Hawaii, the very core of the Friendly Islands. Wishing you the best on your return home. Whamalo atu ki he kainga kotoa pē, na whai hatokoni, ki he kainga hato o e tahine princesi. Aki nao tolu o nofo o vai muri. Ko mou tokoni mai he ngahi
nau o e whareni. Mō mana tui, kai ai hamotui misin kosi. Tai aonga koe ki mō whaaonga, whakaheka mai, ke tauhi aki ho tau api. Tua whai. Tau lotu. I wawhai tamai, moi alo, moi lau maari maani. O toa masi. Mau tamai whahewani a hoa whio. Ko ia o ku unga ki ai e tau tangata, o toa pe, e māma koe. Ke a whio mai me he tau kakapā, no whātu ho whānau. E neongo e lahi e taimi mau alu mo whoki si tua e me ho a whio. Ke i tāri peki mau tō. O ku ke kei tofa pēa e tāpua ki ke i nasi ai ak mau poloni neongo koe vai fu. Whawhitai anga ia mau lau maari e aho koe ni e tamai. Mau ilo whakapapau na ke kau i e kamata anga tono whakatoka e whakaukau. E aho koe ni ko mau tai maari e ai o ke whakaola maki mau tō. Whawhitai eiki ai o whalahi. Whamuia ho mau loto mau whakaukau. Ke oana hoko ai ofa e mo tokoni koe ni. Me e gene vai tu uai mau fi off aki mau fi ngawe aki ke hoko e ni gene fatu halau maari e reo ngau e whakataha ne ongo e mau kehe whakai whakaukau whakai toka te rine ake omi ai ahoni whamanatu e gati ki mau tolu e tamai aho o wha whakatoka i pelau maari e ko ia e te ki mau tolu Tawange tamai ke ua na ngata he ke hoko atu aho malu i mo tokonia ki mau tolu i hala whanonga. Mo ia tu e ahoni toenga ngā polo kalama. Mo ia kotoa peo whatoka me mua. Tāki mo ai lau maari e. Whatawange ke hifu mai o tāpua ki no whohia i tāmatumi o tōma. Haene kuini whare hamo. Toka mau lau maari e teki mau toluni e mo whataha ngani. I e wawhai tamai mo e alo lau maari maani. Amen. Hatou,
Tau whakahoko, ha whakaapapalahi ki e tahi ne kuini, ka koe whawhalanglangi o e kātoanga ko tau ikuna. E konga hono uruaki o e polo kalama. Ha tau kotoa, hipi hipi! Hipi hipi! Tau te whaia whakaapa-apa e taha, ki e tahi ne princess, tala whekaulahi a Australia, e kovana mo Sione Foundation. Hipi hipi! Hipi hipi! Malo. Alo. Kau nak kafe nak tahu? Ani afi. Kau ni mau. Ni. Kau ni amari mau. Tue mai atou, tue mai yongi ke tau taritari, ai tahi ne kuini o tutonga. Tapu pia moe ana mai te o loto tatau. Aku wafi o rilo i o tau loto ngā. Tapu moe hau o otu tō ngā. Kingi tupau ono. Tapu moe kuini whehuhu o Tonga. Kuini Nanasipau'u. Tapu moe fui lupe. Fui lupe o loto palasi. Princesi Angelika, Lātūfuipeka Tuku'aho, tapu pe moi High Commissioner, Australia, His Excellency, Broadcom, tapu moi e komana vai whanua hapai,
Dr. Peter Faiva tau whatofua. Tapu mo whakamau polisi. Oi mahe whanua. Whiami mo are. Tapu mo whakafofonga. Wharearea paita hawa. Mo are whinau. Tapu mo kau whaifekau. Ka koe haa. Tau kapo o Tonga. Tapu mo Sione. Fine whewhiaki. Kau maa si kau ngā ue ofa. Ni Australia. Kau kau whakataha i ahonu. Tapu ofisa kolo. Kau maa si ngai whamiri o hato. Eke sola mo havulangi. Tapu atu uhi. Kau maa whatongia ki loto Tonga. Kau moha tau i whanua. Ko kore whamore more aki. Ko wiko ngai tuunga o totonu. Ni whakatapua. Kau ki kai kia malama ke whakakato ake o whatongia o uan. Whamore more i angi au. Kore ke u whamanu atu. Talamalu kakato e whanua. Kata mua mo hoku. Painga mahari e koni ke whakahoko hoko atu. Ai tau polo kalama. Whawhewhi le maheni. Whawhekau pure o siasi o Tonga. Whawhekau te vita Paula. Kene whakahoko ange. Ai lotu whawheta. Ke kamata ake ai konga hono ua. O katoanga fia. O aho koeli. Malo. E o tua mafis. Ai ao ni mea bea whakalewereva. I langi bea mo mamani. A koe be. O ku tau ki ai langi mo i whanua. O koe be ta. Ai o tua. O ke mo ui. E maoni oni. Kairi fia mea whamana wahe. Ai huapa oho apio. O koe ho mau o tua. Mau walolo. Iho au he hoa koeni. Ke hanga atu ki ho apio he whakawhita. Koe koloa ia me koe fua ia. Ko mau lo mutu tuani. Koe whamalo me. Ofa moi tauhi kua ke whai. Makai ange ke aho nai puri. Hala ta hamisti. Neongo nai whaia rika kia i he kohirina. Ka taumaya nai lawa ke whakahoko. Taumaya na maulawe iloa. Ia i ha aho me i otu hapai. E moi api ko whanganonu. Malo, o finangalo leia e apiona. Ke whai hao no whakawhinangaloa. O e tahi ne kuini. Ke ne hae rea ai otu hapai. Whawhetai ho maulau maari he. Koa motu na he tuhu. Maunga noa. O tai iloa e mea kotoa. Ka koe lotu polopola. Koe iloa anga ia. Ko mauki ponua. Malo. Ko whai mai. Ai polau. Ka koe. Nai whai polau. Ko ho eiki waka. Ko hake mātua. Wawhetai ho maulau maari. Koloa ia. Ai otu hapai. Ko hae rea. E mau kuini o peina. Kuini Nanasipau'u. Tuku'aho. Ko Moimoi whalau e pui rube.
Ko matai koroa. A teu kaha ua pai he mafi. Mai ki otu motu si mo vai. Malo, ko tabu aglelei. Ai hai komisiona Australia. Kau ai si kau pulau. Lawe monu ai. Ai kovana otu hapai. Lelei ai. Ai minista. Tagu mamata. Moare fina. Pavitai. Toka merino. E anga gike ea. La. Matangi marie. Aho kumauia. Koe ngā we ko lava. Pea ko whai o hono whakaula. Whawhetai o maroto. E teu o whai he mafi. Toa vare ai loto e kau vai. Eiki lelei. O ku mau hanga atu ki ate koe he hoa koe ni. Kai te mau lava. Nā moimoi mamoui. Si anoa. He ofa kua whai. Ki whātau matau e o whana. E koia e matai koroa. Malo ku mawau sia e hoa. Oku hao pea maru be. Tangata mo e whewhinei whanua o whanon. E o tua ma. O toa vare loto. Pea ma whana. O i kai mau am te boua hamea. Ke whalangi aki. Ai ngā ue ko mau mātaia. Eiki lelei. Ko iwi e mo i kakawa ko pofora. Wha more ai apio. Ka tamma whai e tahine kuini. Ilo ai e fui lube. Ka mai hau eki whawhi whalanga. Ka inga kotoa. Ko mau hanga tuki he apio. Tua mai haiwi. A tāpua ke malohi ai whakatahangani. Lava ki a ngai whatongia. E o tua kua more ai a Fiona. Ha mea kua tāu e lotua. Pea hufia. O kaka katoa e koe mehelangi. Tari ai mau lotu. Whai mehelangi si o mau tāpua ki. Mau koreni. I huafa meo sisu klaisi ko alo. Kako mau whakamoui. Amen. O malo ki e whaiwhikau pia mo e lotu tāpua, mo e whawhita o hoa e tūla a koe. Ko hi koe ilo e tahine koe ni ka maa e fui lupe. Mo e tau kau whawhe i o atān, mo tau tolo no kotoa. E ho katurewa no whawhe a mo sese whakahua. Ko e taha pe o e kau tolu e kereka. O ha tau. E ne whakahauko rea talitari mo tau tolu. Olo veo tau mapata hiri kuini. Wae ila e prinsesi pia mo e kau lista mo e kau whakawhe. Kau hufanga pe whakatapu kakato. Whakatapu maarunga kua whai e mau MC. Ko tokoni pure ako. O korisi sangata so se po. Ko ia kou kore pe ke hufanga pe whakatapu ko ia. E a tā pe ke whai atu ai ki whakaoha atua koe. Koe tau mua pe, taine kuini, ko i ke taritari pia fia ki mautolu ke hoa koe di. Kau ai ai kau whakawhe, ai pe ke kau budista. Pia kau ai foki, ai the greatest high com in the world, Great Battery of Australia.
we warm welcome you and we appreciate your help to the Queen and her poor Kainga I Pangai Pangadonu Council and her community. I am speaking on behalf of the Pangai Pangadonu Council and the Hato community and its branches like youth and the committee Kakai Fine, Pehe ki group, they help that disability like me and also the elderly, 70 years old, and we tow ta wodonoa ke motuange. Koia u paia te kirea koe di, pea koe uraki kea koe whaipe mohono whaipe whakapahino, e kainga taine kuidi, mo ki motoro ka wahi, ko ui koe mohanga mea i ahon, pea whai atu ai pe ke mo iloi, whakatapu pe, mo taine kuidi ko wau kainga. Koe family koe background koe ia hatou, pea mo family e hivaua, 92 family. Pea ukiai pea mo e tohi kakai, o whiunga mo paanga mo e kakai, ova he marungi au tupu. Pea iai whakataha, pea mo e tau tupu, pea mo e whanau. Koe grup tau tupu taha, o kupahu inga taha i he ki whakahaa koe di. Koe kau elderly, koe e toko tahaua, katoa hatou. Ai au kuyai e kakai ai e tahaua, koe kakai ko ni kuna reach to the Bible age, koe fitunoa, warunoa, pea po hiwanoa. One of the always tangata eiki ni hea, maafu soakai, 91 years old. Na tok birthday pea maafu he last month, kono tau hiwataha, pea kaku keilawa lelei pe maafu ya Ken driver, and can do the works that the healthy men can do. Ko hono wa, ko e pefide ko ia tua ke hatou ko tulu alon, tau 89. Pea ko e tok whai pe ahro PFT e mahinan, pea ke lava pea tulua, hau mau pe ki e pau ngawe anga ki he, pea ikai ke gata ai ke lava pea tulua ko e fefide tau olunga fo inda bis tau olunga e KCE, ke iau mai pe ke taibidi, o ke lava pea tulua, o ke tau olunga, pea ku ke mawhana mo fia, pea ku ngaria pea mo mau kātoa ngā. Ko e kibea koe o loko, mo whakapore pe ko pai tuai e kurea, pa mo ilo ko disability au. Ko e second background of Hatou, we live and work as a blocker section. Aya kuinga mauno whakaporoka o divide ki he 4 block on the main road from running from the west to the east. Pea koe first blocker ko rea tohi, pea ko no ua poloka ko ikalahi, tolu ko e poloka ko toa ko tua tau, pea koe whaa ko e poloka fie hua mo vela tā. Pea ko rea tohi poloka, aini o kia i koe plasi tau ak pulu, iai pea mo e toa ko tua tau, pea pehe ki e whamawanga, iai pea mo e office koe a customu, mo Red Cross, pea iai pea mo e PowerPoint, yo na office CPS a pangai, pea mo e pehe ki e lea e tohi paka, ai au iai football field, o ku iai pia mo e off iai pia mo e futoa ko piloremu, ko e tu e api ko ia mata bi, ko ia ku motolo, mo kai ke muhanga mahino e futoa ko ia, ko e futoa ia, o ku mahu inga kui ko e futoa ko piloremu. Nga e whai e whakahe, puoloa te taranoa te histori ia abuyang, ka tansi ki tau hoko atu. Ko e feitu koe di o ku mahu inga taha i he poipoloka koe di, lea e toi, koe whare ode, koe feitu na rata kia siu ani o hoko bai koe di, pako whare ode na ngā bai ki ko ngā aki koe di mo tau tolu, ke la ngā ia haa tohu. Koe, ia i toku pia mo e ki whare lotu ai,
o kui ko sia ko amanaki lelei. Ko e proka hono wa ko rea tohi ko ikalahi ai au kui ai e pure head minister of Tonga tawa taida ko Sione tari ai pe amo Tainu College pe amo Catholic Church o kui ai no fuanga ko ia patere pe amo Kautapou pe a pehe ke kolisi so sepo pe a iai fok pe amo feitu koeni o kui ai koeni e tau whakapiefia international holo o ha tou ani tau iai e taimini o ikalahi ia. Ko e poloka ko ia no tolu o togo tuak tau ai au kuia whanganon pe iai pe amo whangairi fuka e ti avila holo e ni Mr. Peka ko no fuanga ia Mr. Peka au kia sia Tonga ko whaipekau sia Tonga ko e taimini o ike bo ilo ia rewa kau hatou ko e kimumi mai. Ko e church he building o kia i pia moia ka toa i he whetu ko ni. Pe a o kia i e api ko ia o oppositi mai ka tau tolu mo me hake ta wha ko ni whakatonga o kia i api o e tangata ko ia pia biku sila ko te vita ofa na lava vai mo me ofa lahi au pito ke fuholo ko ni. Ko no api e ni oppositi me ta wha ko ni pa unde foak ko kia e ko ngā taha ka mo siasi we siriana tau atai na Tonga. Ko e kai ko e holo ia ko e di. Ko e holo no to ko e api ko no tolu ko toa ko tuak tau ua kuia ia ko e ko stara tu ia kai abe te halak pa bulo ko vai. Ko e proka fie hua pe abo velata o ku ia e hala mafiki vai ba ko ia pe abo e hala fuifu i kafo alu ko e ato fida wa ta fa o ku ia tai bidi ko e hala tuita apia ko batu ko atau pe aku ia pe abo e uila ko e atau tolu ia bo fie hua ko e tax allotment dia o masi o tau fa hau pe aku ia pe mo tono ko place ia o ku ia na ia e a matapa ko e kiberata pa ko taibi o ku apia o e fa polisi bi bo are ko ne elective pe ha toni pe a ko e talano pe he fok ko result of our way of living en ni ngawe whakapoloka o ku mau pe o fofani tai de kui o ake ko e mea ke whaamu ki ai pe a mau whetoko ni aki pe a mau pe o fofani pe a mau fia o ake pe ko ia mo mea ki ai e ahon ko hui ko ngawe ko ni ko e mea e taha whai ai e ki talanoa ko ni ko ki talanoa whakatua pe ni ka ko talanoa ai o ku mga tuungai ai tapu akilahi o mau e hatou. Ko e most important story e hatou, ko e story whekauaki, pia mo e tangata ko siaki lolohea, ko e mata pure, ko e tau i whonua ia a tau whaahau. Pia ko ia na e no whakabuibui ko ia ke ap ko ia ko mola ia. Ko mo tolu ko ia ku mo ko mola ia, pia mo e vai to si o hanga atu bidea e toh. Pea ikai ke ngata ai, ka ko e api ko e ni, o wofi ato ai te ke kutoa o pilo revu. Na e pehe foki e siaki lolohea, e kai ngā ko ia hatou, o iai a e monu ia, tāpu akilahi, pea mo e tuk whakaholo o au pito i e tau tangata, pea mo e tau tangata, e au mai ki e ahoni, pea ko e ni tau sio mata i e ahoni, pea na e pehe rewa e siaki. Ko e ko tangata ko e na i he kolosi ko e pia mo sisu ko e toko taka ko e tohe ba tangata e ki hatou pea ko e lea ko e a tangata e ki ka sisu ka ke hoko ke pure ana malatu iau ko e kahala ko e tari ko e sisu ko e tai bini ko e ahoni tai parataisi mo ko e tai he mo he vadi pe mo ko tai he boi tangata ko kai nga i he kahau te nau bilionea nau tu marie ko uia o kulelei pe mo nau lotu ko hui ko whakatomala
ai toko taha ko ia koe te tawhakto he pā. Pea koe ahoni, ka inga hatou o tau sio mata ko toko toa i he ahoni u tāpuaki, pea mo e lotu lerei, tapu a mo e tahine kuiri, o tau koroa ai i ai, ahono ka inga koe i hatou. Ko ia e ki taranoa pia fia pe, ko uia ke muhanga pe ai te muanga e mau monu ia pe he, ko uia mau whato malalahi, i e mau i e korosi. Ko i rea whakaosi, no au pito e, ko uia he ko tui, o mātu aki mau inga au pito. The part of the Hato Council is aiming to help the disability and the elderly 70 years old plus, and the widows 60 years old plus, two people. The annual work plan to distribute healthy food once a month, distribute now vai and scare material. Hufanga pagatapu kawai e taipa pepa toileti, waipa, pe abo ngahi pe equipment, ake koe ko wheelchair ko e ngahi pea ko toko toa pe ko ia na ukawe he taumua ngā ue koe rea pea. Ai ki kautaha koe ka koe konga pe ia o e kōsiri o koe ia hatou. Pea koe ne tuku koe he taipidi o whampe ke muhanga mahino koe pesete paru noa of few people can do anything or work to help for their own life only depend for anyone help and support like aged care workers. Our development plan for the future any Tonga to build aged care building pare taui vai pea moe pare dialysis i hatou. Ko si ai o mau konga api hoko mai te in future for the hatou and hapai people, especially the two people. Disability, elderly, and widow, Malo Alpito, the greatest High Commissioner of the Well, Miss Brett Badley of Australia, Malo Alpito. Malo kia Moses Whakahua. Ohi mo whatongia ki lo tonga malo e mawhenga maari. Ke whai e kurea talitari, alu e kuri pōti, alu ai mo kukore. O tū tau hanga maari e pe i he aho koni e koe aho whakawhiawhia. O malo atu, whenga maari e ko mo oku. Tulou. 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 Ui mo whatongia. Ki loto tonga. O kore ha whainga maari e. Whakakato atua e hoku whatongian. Ko taha kai awhe. Ia ko si kai ha. Ko ta. Ai ulu awhi. E whahinga ofa pehen. Ko koloa ka te mau tolo o ha erea. Ahine kuini ai kere o ha tō kai. Iau tau pe. Mai ki manu maa, ka koe princess o Tonga katoa. Kupe mua ke mau fia. Ko hi koe koloa ko ke a whei taulalo. Mau lave monu wai. E ki whakamore atu. Ke mau mai tō no. Ako mau mai ho kai ngā. Ni hato kai. Whawheta. Lau maari e le rei. Tupe mua ke tawhi malae. I opangai. Moimoi mai ai a whakamelo he lotu. Ia me he i kare. Ia mo he api ko otu mapa. Ia mo kai ngā he ni kotoa. Aha, tau kai. Ia mau kamata. Ano whakaama. Whame ite i opangai. Uhi. Ia mo whatongia ki loto tonga.
Ko langi tau o lunga. Ko kakala tapu o tawaki pulu. Ko i whau. A perikani o rea e tohi. Ia whakawhasi. E tei poi. O malo atu o. Whanga maari o mi mōku. Kore atu ki he. Ai ngaha tau kai. E pehe ki e api ko o tu mapa. O ka taka whakakatoangi o tau whatongi a. O hui ka tau toki hoko atu. Whawhetai e lalanga whihu. Whawhetai e lalanga whihu. Whawhetai e kokaanga. Whawhetai e kokaanga. Whawhetai e lalanga. Whawhetai e Whawhetai ngā ui. Tapu e ali Lātūfuipeka. Ko e kamataanga mo e ngataanga. Iyo ka koe toa mo e mafi he te paki. Pea kune awhio he kātoanga. Tapu atu he la hopo o no kuanga. Ai pehe ke he mahina hopo o no kuanga. Tahi ne kuini o Tonga. Tapu atu ki he fuifui lupe. Tahi ne princess. Ko whakatulou atu pau hufanga atu he tala whatapu ko whai he pangaini. Kau tala mo kapui pe mua. Kau hufanga atu ai. Whamore atu uhi kau maa whatongia loto Tonga. Pea kou kore whamore atu ko hui koe whatongiani. Ko lawe i e whatongiani. Mohono makatu unga pe mohono uhinga. Ka kou kore whamore atu ki he matanga. Pea kou whamore atu hato fohe. Te uwhai he whatongiani. Nā ku kātoanga mo tahine kuini i he ikare. Pea upehe ke e lava pea pea umalolo. Ko e lava pe tahine kuini ko e lava iau whatongia. Tahine princesi. Pea mairi anga matangi. Me he api ko o tu mapa. Whameromero he lotu. Ko tahine kuini e toi haere ki hapai. Pea mo e tahine princesi. Ko e whatongia o tu mapa ke whakakakato. E uhi ka maa whatongia loto Tonga. Nai aho pe nima nai mawai e ongo. Ka nai malawe i loto. He koe whatongia whatautalu. Nai whai he whangakui ka maa mātua e apkot mapa. Ai tau he whare tupou. Mo e nau ofa.
he hau o Tonga, moha moe hofo. Pau pehe ai, ko hai au, ne aloe vāma bao, pia moe I kare. Pia au tala noa pehe matangi, tala maasina ka maa Ameria, kia te aroa. Mo lava hifo kau whinga atu. Ke whakakato e whatongia, whanau mo whamo puna, o atu hakau tapu. Nai mau hoa, ia osaias pepa veikune kolomatangi. He konau whatongia whakatau taru. Pero hinga ia te whautua hedi, mala hedi. Ke whakahoko atu ho mau whatongia. Te mau fua ho mau kolosi. Pe te mau fua fie marie. Hena e kahape ai uho. Moimoi. Ke ofa he tui o Tonga. Mohono kuini, mohono whare. O se afio I peia he whetu una. Pea mea I peia he tahi nirna. A o mea I a taha e fua e manawa. Shas tu muk. Kolamatangi. Pea tung whahalo I fua I e whamiri. I he whanau koeni. A atu hakau tapu. E kau kore whamore ko hui ko api ai tai mi he kai ke toi whamatala a fio I pea pe tūna pea ku ke pea ai tūnga whareni pea ku mawombi pea mo whahoko atu tahi ne kuini a mai tahi ne princesi he kai ria ke whatongia aia te mau fua pe he koe whatongia na whakatautau ke au ke ngata anga o mau moui. O kui kai ha mea e moua ke whakakato aki. Ai whatongia ko whakahako e he emisi. Ka koe ni pe ai kotoa e mau ofa. Ai whanau mo whakamapuna o atu hakau tapu. Kauma o sayas pepa veikune kolomatangi. E uhi kauma patongia no Tonga. Tuku pe mua ke whai e mau whakalau noa me api ko mapa. Ke whakawhi whakalangi e ahoni. Ka koe kuini o Tonga. Koe kuini o Whina. Koe kuini ofa, hono kakai, koe whehu ai Tonga, me tahine princesi ai Tonga. Kai whai pe whalau noa ai api ko tu mapa, ke whakakata ke whatongia. Kau hipe ke whiawhia mai a whai toka, moe kau holomua. Koe ki tahine, koe ki whine motua. Tene whakahoko whakabete, koe moko puna ia. O sayas. Pepa veikune kolomatangi. Pea mo ema luisa. Tonga one mai. Pea ko hono teki teki. O talunga me api ko mapa. O whiunga papa ua mano. Ke fua ki kotoa atu ia. Mai tahi ne whalangi o e hon. Mo e o whalai atu me takere ho mau roto mo mau rau maari e. E whakamore pe uhi ka o maa. Koi ko so saa tanga tapuri. Lava pe katoa ngā ia ko te whekirei ki ta. E tuku pe mua ke whakau atu hok whatongi a. Ke katoa ngā
Moe mai moa e tahine. Ke whakakakato ake. Pea mo whakaata mua. E rere at peki whina motuani. O tala masina. O whakau atu e tekteki pe mohono. Hirianga o e tekteki. Pe mo koloa kotoa ko whakpe ia mai whakalanglange o e haone. Lewerewa e whakau haa. Kau tua awhat. Kataki pe uhi ka ma whatongia loto Tonga. Rama mua mo whatongia ke whata mua pangai ke whameitea ki whine motua koi ni. Ko hipe koe aho pe moe katoa ngai aho. Pea kou tui pe e uhi ka ma whatongia loto Tonga. Tu pe mua ke whao sia tuaki ka e whata e mala e. He ku e kei. Aha wa whakameromero he loto whatongia he mamapa. Ko kutala nai pehe. Alu ki ha mapa. Ki he otu mapa. O whiri au whiwhine lahi koe o sayasi. Pepa vei kune koloa matangi. He koi aku pure he api. He koe aku inasi oku. Te utoho ku inasi aku mene whanau. O mai ako inasi oku. Pe ave ai pātere pe mo tahi ne taha kono whamonia ave a tau ko ope alo pātere. Pe a whekau e kisi taha kia Sione a referente kono matangi nofo koi o tu mapa o tari a whameromero te taimi koe hawa whai whatongia. Pe a koe uhinga ea te whakahoha a uhi. Ke whakakato e whatongia tu mapa he kou mari mo o whiwhine lahi me he api ko o tu mapa. Pe a sai ke ilo e hatou. Pea le vere va mua he ka whakakato ato e ki whapeita e ki whine motuani. Mālo. Tonga. Tahine kuini Nanasipau'u. Koe whatu pai kou Tonga. Whakatulou atu. Pea moe whawhongai ki e u te fua e tu Tonga. Koe taha kai awhi. Tahine princess. Lātūfuipeka mataaho. Tulou atu pia moho mo takawhalu. Kai umao e otu laine topu tapu. Tuku ke uhu whanga e talamelu e mo whanua pia mo lotu. Tuku ke uhu whanga tuai. Pia mo whatongia me loto Tonga. Kai whakakakato ku whatongia e ho wani. Whaka melo lotu. O ku kei holo pe misiki a wawa. Mei te aloto tatau. Ia pata ia ha tangata. Pea ku nau ma wawa. Kai whewhea a kaupia moe maka. Mea e tahine kuini e whanua ko Tonga. Ui ngā koe langa whanua. Koe langa ia e whakalakalaka o tau whanua. Whanguena e maringi pia me e whare o Tuku'aho. Ui ngā ia e nau mea mai. O whai hona kakai.
Liulalo! Kai hifofua tu poupa mono pare. Tulo atu taine kuini kohai hata. Ito mua waka hei fonua ko Tonga. Kana Lātūfuipeka tau fefe. Whakawhetai whakamelo he lotu. Tau taka ha fonua malu. Kei Lātūfuipeka tu pou he taloni o lotu whakaristiane. Kei molu malu pea Tonga koe whai ka wei koula. Katoe a whasi a pure. Tuku'aho no pangai mamalu. Ko hai au ke ufofola ki ai mana au. Kei ato pe aku kei tata huri e fonua ko Tonga. Whamelo he lotu. Kai toi ai hata tene whakawheu ia koe. Whai te riha koho whakameite he aho. Koloa pe ko lava lele e aho. Hanga atu ke aho mau inga e taha pom. Korosina e haa whakamisteri. Haa pai. Tāpua kine tau lofu. Tau Tuku'aho sa taikene whakakakato. Rewa e malanga kau tau atu. Koe ngā we. Tau himai a koe ngā we a whatongia melo to Tonga. He matani kuotaka Tui fio I he huni moe mapa Tau aki pulu moi tui tupu he lala Kakala kapuia oe manu maa Ise he matani kuotaka Tui fio I he huni moe mapa Tau aki pulu moi tui tupu he lala Kakala kapuia oe manu maa Lea ai tohi potu aki tau Moi feo whaaki pe akakau Tuluta koula he ofa manatu Tona hake I he whanakapu Talaki he oku ki te kina Tuali runga potulu kina Otu omu a monurunga Fitu he pea potele runga Talaki he oku ki te
O malo at ki e whamei te pia mei he api ko tu mapa. E mohono ka inga. Malo lahi. Kohi pia mo whatongia. I loto Tonga. O malo at e whainga maari e. Ko mai mo gu pia whamore more at. Ngari ko hala loto api atu o pangai. E tapolo kalama i e houa koini. E tupe mua ke o fia. E mo kai ngā. E uhi ko e awhakakolo ai ni ka te kumautoro. E whamalo atu ai e whatongia ko tuku mai mo. E whakakato atu. Kai ke tau to e whangaloroa kore atu ki e ngā i poloka. Poloka rea ai tohi. O staimi ke mau heni ke te uteu o whakame i te. Ka hiri pe poloka rea ai tohi. Te ta hoko mai rewa ke poloka i kalahi. Kore atu ko e taimini ia. Malo, poloka rea ai tohi. Kore atu ki a Lātūfuipeka. Ka taki o lava mai o tokanga i ange. Ai ngai whakame i te koini. Ui ko ngai whakahonga. Mau pe poloka rea e tohi. Ka taki a greba ki loto. Whaata mai e uhi pia mo whatongia. Mi loto tonga ke whakakato aki e tau fia. Ngai whakamei te koini kauhi. Ko e whawhalanga ngoi aho kau maa e fuifui lupe. Pe he ki he talawhikau lahi Australia. E kowana whawhawhonga bai tahaua. Kau whaifikau e. Nau mea me he. Pia pe he ke kau ngā ue. Pia me Australia. He patangi kuotaka Tui fio I he huni moe mapa Tau aki pulu moe tui tuu he lala Kakala tapu ia oe manu maa Ise he patangi kuotaka Tui fio
Malo atu ui pia mo patongia ni lo Tonga. Ya marie ke maria ko whanau tau tupu pēni. Ya mei he kauhala rea e tohi. Alawa ke u wahoko ai ku whiwhia e aoni. Kore atu ki he koloka koni i kalahi. O mou taimi eni. Na kore atu ane nai. Rohi koe mea e tahene koe li ka mai tani prinsesi. Kau whaafe, koe hu atu e, hu mai, hu atu e. Koe wawe e tau kolokala mau kei toi la. Ai tau ngai mea ke whakakato, atou. Hau i ta apu mai rewa e taimini. Malo. Tō atu. Wawe o pie mau. Kato ki wawe ang pe ai, te tai ang. Kolo karea e tohien, ya moe nau hikalahi, pamone more hikalahi, ya moe nau whakame ite.
Tes. Ui pe mo fatongia me lo Tonga. Fa malo ta fa ngamari o mai. Ke fa ha e fia. Pe mo ha to kai ko hi ko uta po aki ko mau lave manu ai. I he aho koin. Ko pe mo a yo pangai ui pe mo fatongia me lo Tonga. Ko pe mo ke u halatuat. Pe fa more fie matamu a wa manake pa ko. O koreat ana dei pe mua e taine princesi Angelika Lātūfuipeka Tuku'aho ke mea mai mua toa nga mau koloa I hoa koin ko e pataloni fokieni o e kautas Sione Foundation na nau whakahoko ai ngā aue ya mo tau holo ha to'u kore atu ke tau talitari ai mea mai e tahine princesi aka tau paspasi Uhi mo fatongia o Loto Tonga o kōkore ke whamalmalo atu ngai tala whatapu kakato o lotu mo fonua ai ko oskamata aki e tau polokalama hono hufi hato community hall pea ko kore ke hoko atu I lea Britania ko uhi ko e tau ka ofa me muri ka tok hoko atu I lea whakatonga. I acknowledge the omnipresence of the Almighty God in our midst. Your Majesty, Queen Nanasipau'u, Reverend Paula and church ministers, Your Excellency, Mr. Bentley, the Australian High Commissioner, Dr. Peter Taufua, the Governor of Hawaii, Honorable Mo'alefi Now, Minister for Tourism and Justice, Mr. Sione Ofa Finife'oyaki, and our esteemed Sione's Foundation team, community members of Ha'atoukai and our Ha'atoukai community in New Zealand. As patron of Sione's Foundation, I express our heartfelt gratitude for your unwavering support of our mission to uplift the less fortunate and to make a positive difference in Tonga. Sione's Foundation's vision is grounded in love, hope, faith, family, and community. Today is more than a celebration of bricks, timber, and mortar. It is a tribute to vision, perseverance, and unity. This hall stands as a testament to the remarkable achievements possible when we unite for common purpose. I extend my most humble and deepest gratitude to everyone who contributed to this project
the Hāto'u Evacuation Multipurpose Community Hall, Her Majesty Queen Nanasipau'u Charity, and Her Majesty's vision for the Hāto'u Community Hall, the Australian Government and Australian aid through the Australian High Commission, the Tongan Government, the Tonga High Commission in Canberra, Tofa Ramsey Shipping, the Hāto'u local community, the Hāto'u community in New Zealand, Australia, and America, and to Sione's Foundation, the donors, builders, planners, and outstanding volunteers, and all involved in our journey. Your commitment has created a space that will serve generations to come. Your Excellency, Mr. Bentley, I hope this endeavor strengthens our collaboration and meets your expectations based on the performance of Sione's Foundation showcased today. This community hall transcends a mere physical structure. It is now the heart of our Hāto'u community. Here, stories will be shared, young voices nurtured, traditions preserved, and safety provided during emergencies and natural disasters. I'm confident this hall will welcome the community, and may the grace of our Lord shine upon it. As in Proverbs chapter 18 verse 10 states, "The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe." I pray this hall stands as a sanctuary for the righteous and a refuge in times of trouble. Hawaii is celebrated for its history, fine mats, and handicrafts. This hall will elevate our women's craftsmanship and foster community bonds, and I sincerely hope it plays a pivotal role in Hawaii's economic development. To the Hāto'u community, the success of this hall depends on your continued care and maintenance. Cherish its beauty so that when we visit again, it remains as stunning as it is today. As patron, I am proud to stand with you today and witness the fulfillment of this vision. May this hall inspire unity, service, and pride within our community, serving as a beacon of hope, inclusion, and opportunity for all. O ko fiafialai, ke whafafonga e atu, i o kulakanga, ko i pataloni, ai kauta tokoni, ai Sione's Foundation. O ko ata e whakamalo lo tohonga ia maoni, ke wheito una, taine Queen Nanasipau'u. Me e takele, ai loto, o i whewhine mo i tangata Hāto'u kotoa. I o lau maari e lelei, o liu lalo, ka ke mea tonu mai, ke whakakoloa ho mai moa, i ono hufi o i whare whakatahaanga o Hāto'u. Tamai a taine Queen Nanasipau'u, kua mere mo e wheito una, si ilolo lau kau o Isleli tupou, mo i manatu kia ahaka atoanga, ho whato o wha, ke siu ho mai moa, o ke manatu ai si kai ngani. Neo e lahi whau e maunga e tō no. I e te ua e wholau, rea whanawhana ai a selai paskole, ki ono te hina kia apkare. Tō ai lolo lau kau. Ia ke tāka i e mafu o Isleli tupou. Ke oua nā ngalo mai au. Mo ki kai ko mea si kia te ki mautolu, mo Sione's Foundation, ka e tau te whito ki e ka inga whanganonu kotoa. Aho o whakakoloa o e ahoni. Ko i whiawhia ia o e ahoni, aho lau maari lelei ki whakakakato whia mau, a si ka ingani.
Aki o whemea aki mo e tala whika o lahi o Australia. Pea o peke o lau maari e lele ke whakahoko ai langa he Sione's Foundation. O ko whi whamalo atu ke kāinga ofa kotoa pe e o tumuri. Pea pehe ke kāinga haatou kotoa pe me mautu mai ke tau whetara kinima mo pou ke mai moani. I ngai tapa keke. I whi mea tokoni ma e kaulanga. Pehe ke ngahi nau ke tokoni mono tau he holo. Me kau haatou menu sila. Mono omi wakatahi ai ngahi nau. Neongo hono ngahi pole whakai natula. O konga ho mau popo. Pea maho mau ofa kotoa pe o tai maari ai tangata. Moi whewhine haatou kotoa pe. Haatou kai mo haapai kotoa. Mo tauhi e tau koloa ke tolonga mo tuputupu. He oktu kimu ai a ofa. Ai a oku ika e ngata he kolosi haa whakamisteri. Ka oku kau ki ai mauluta o nofo. Whiongongoi, loto to mo whiofani. Ka ngahi koloa ko ia, oku haha mo lofia, he ngahi ahoni. Te whakananmanatu atu pe, ai tō wholofola, ai taine kuini, sa loto tupo to he tahiwa ni mawhitu ki haapai ni kotoa. Ko lotu mo ako, ko whakalahi ia o haapai ni. Pea oku kite ai ongo fumo ungani i o tau loto. Ko i mo lotu ko e te whai ai ngoi, iai ai o tua. Ke tau ngoi ene mooni, pea tau ngawe aki ene totono. Ko i kakano e lotu, o whai ilo, pea whai o ngoi. He ka tau ngoi, o ku lava ke tau loto maa. Ko iai, ke hoa ai iloi o tua, moi o ngoi o tua, pea ko i lotu mooni ia. Ko i ako, ko i whenga ki ha ilo. Aia o ku omi e ako ke atamai, ai ngahi ilo keke. Pea o tupu ai foki ai atamai. Ko ianga i haapai ai whenga. Pea ko i ilo e lava mauia i ako. Ko i tupu i e whenga lai. Ko i ako o tatau pe mo lotu. O ku ako ia e mea o ku ne whai. Ko iai whanau ako o haapai. Mo tokanga ki ako. He ko tau whakalahi. I moa, nai poto mo lava mea hakau tangata haapai. Tupu me nawongoi. Ai ako ko nau whakalahi. Pea nai lava o nau haa i ngai whonga. Ko nau whenga lahi. Ko kuongani o tau pehe o kulahi ai poto. Ka ko lahi foki moi ave o ni ihi o ako i mei muri. Pea ia nau fok mai. O nau kofui o tukuta e ngawe aki. E ngahi mea nai ako i ngahi ako anga. Ka nau ngawe aki ho nau manako. Ke loi pea mo whakatup mo veu. Ke kaka i hani ihi ke whakaloto i hanga tu. Pea ka pau ko ia. O tae aonga ai ako. Ko ia e haapai, mo tuu mai o langa. Mo tuu mai ke tau whenga ke poupoi. Ai lotu mo ako, ko tau whakalahi. Pea whai ai lotu ke mo oni, mo ngoi. He koe ofa ia ho tau whanua. Haatou, mo tau hilelei ho tau apini, ke maa. Masani mo tolonga, pea mau ofa mai. O manatu ki e ongo tangata kai haa akau. Pea mo tokanga ki lotu mo ako, ko tau whakalahi. Levereva whahoha. Oi pe mo whatongia pe mei loto tonga. Whamaloa te whainga maari e ko toa e koloa pe mei e fui lope mo matolu e hoa tāni. Malo la, ai whaloto la.
Pea mooni. Lotu mo ya ko tau whala. Ha to toka ngā e ongo ka ia akau. Whamalo ai. Koe tau hoko atu rewa heni, kore atu ai pe uhi pea mo whatongia, whenga maari e pe te kei ke lava atu ai ku fia, o mai pe moa me hopa ngai e whenga maari e vave au pito pe, ku whakakato ato whatongia koe ni. Kore atu ki e poloka eni, toa ko tua tau, pea mo e nau whakame i te. Te teo mai e poloka vela ta, ko ne hiri pe eni, ku hoko atu rewa. Poloka toa ko tua tau. Malo. Whangano. Whangano nuku o skola watama upe mahe kakawa whakawhiewhi hapea whakamawhana ke matu amoe kau mamata. Malo atu o i pia mo whatongia me lotong ke o mai o whainga maari e ko pe ko ngata o whainga maari e ko ngata e ka ko tui pe ke o mai pe ke te whasia e fia e ahon whamre more atu o i koe ki lai loa kau o ko i o pangai ko e uat
E mai e tahine princesi. A koe mau princesi o tau aki pulu. Foi lope. Hela la tangtani. Malo. Koe ofa ia. Pea me ia tōlu aloni. Pea moe whaamiri. Malo kore atu ki e whameiti ona hoko. Pea me he polo ka vela ta. Malo. Kamalo atu uhi mo fatongia mi loto. Ko kakato e kunga whakame ite malama ke whahaa ke ai fia. E ao koe ni ko hi ko e
Kakawhalo loto tatau kune ihen mok tau tōru. Fia la. E whainga maari o kua ke o mai i o pangai. E whakakata atu ai ai fia koini. E woko atu rewa ki e wamore more atu ka kōku kei toe i whameite whanau. Malo every e tau por kala mapa por mo peu o e ka ho ha ai de ka ho ko pe me e fa ponga pe me inu sila na me ka inga ha to inu sila e fa ho pa kuia te vita o fa palo Sabe o dom mo Tonga con Sofia. Lātūfuipeka. Patron Tonga. Paula kwata mo same o aho.
Warufa ves lima. Onu ia kakotau tangata. O kutu e na falala ya soma. Ko mauhi. Patongi alo totonga. Ke toi faya whakahohaa. Ko whamete a tahi e pataloni. Ka koe utawa ngofua. Ke polo kalama ko whai. Koe rea pe a wo mai. Me pare sen malolo. O siastonga ho eki. Leo po ame toa. Mo puna siaki lolo hea. Ma fafofongat. Ai ma wofa. Mo ma falawa. Wange golau e sa me monui ai kau tangata. Na falala ki a Jehova. Pagi ma falala ki a mafi mo anoini. Pea wikai ke ma falala ki a koa ia. Pe ma falala. Ma falala ya ato nai. Puhi mo patongi a loto Tonga. Maurere mai ma fie namu pako. E ia hange. A lora pako. Te vine ko apikare. Pea mau fie namu pako ai. Neo e mau takamuri. Tuai pe mea mai a tahi neha se kone lima. Mau koe pe. E whakamahino. E mau whenam pako. Whakamore more atu uhi koe umake te whamatala. Tala mai pe. Paresten malolo. Rea mini te taha pe vesi folofola. He kua mea e tahi ne. E ko tau tala ia. Koe umake mo whamatala. Ko osi malangi. Kai mātau aki puru. O mawafa mai. O mawafa mai. Ke kai haa kau. Moederea. Koe ahoni. Ke tai palataisi. Pego mea ia maulotolahi ai. Ne oe lauma ia kakai. E mau kai haa. Kaku mau whai uhi mo whatongi e loto Tonga. Mau whai erea. Lei whai palataisi. Koe ahoni. Kita koe uinga ia ulama mai ia tangata poto. He ko tangata poto. Ko tangata apasia ke hotua. Uhi mo whatongi e loto Tonga. Hape ha mo tutoni. Foki moi ni. Kau hive ko tawaki pulu. Ke wana tō lalo. Pe mini te taha pe ha ne mea mai. Te mau tu. O fe tuku mai. Revelewa e malanga. Kou ofalahi atu. Ke tahi nena. Ofalahi atu. Koe ahoni. Kou namu pako. Te te upoki moia. Koe ke lawa kau. Koia. Revelewa e malanga. Kau ofalahi atu. Malo au fito. O malo ati e whafafonga pe me inusila. Se vita ofa na mpako. I he lea mahari e. O whahoko he ahon. O hi koe ofa mai. Ai paresten malo lo. Ke o wha me toa ne mai. Malo. Koe tai whakene o lea maa whanaa ui. Lea mo whatongia. Kore whamore more atu mai pe moa ki whainga maari e pe ta. Ki a toi tānaki mai. Ki e maa whana. Nā toi ai ha nam kehe me nam pako. Malo. Koe taha ini o kau tore gerek. O haa to'u. O ku kei monu i ai. Tolu alon.
Koiki, me konga holo pete, holo ai. Mai te hane a te nau te atina mai. Ho puhia, e kau ia ko fukai hao. Ako si, a pia pe mau kai ha. Tara to tonu ia kulanga mau fare. O kui kai ke tara long. Ke hane ko na toru, ke na me kana kana. Ko hape le a Lātūfuipeka i ko ia. Oh, sia. Ko na toru ko la au ia la kana kana. Pe ko na lau iau o tai hano tata. Ko hapu ho ko tara taiti o so siwa tamai to ma ne va. Ko hapu o fanga na ko fanga taha ke fili motor ia. Ko la ye tara kita ia. Ko ai taha. Ko e ku pepe ba ia te wala o e. Sa ko e se ta e. Ai tahi. La ku taha e ko ia. E tori mo siliai e ko hai o ko fai te au. Ke ne fai ko kuloto. Pe ko ia na ko si me a tu mahalo ko te blahe pui. Ka ko fa ka te ko tahi Pilinisesi pa mo tahi kuhini. O fa te silona te silona. Ka te mana tu pe tahi pilinisesi e kulea na faya tukia koe. Alu pe fai holoto. Ka kana te soki mai ko pule ko hata. Ko kuhita ia. Tuku pe ke tawa taina. Ke hao fai hokuloto. O fa pilinisesi mo tahi kuhini. O fa ke kau kai ha. Ka ke kau ai pe mo koe. Wa malo atu. Oi mo katongia tanga mare na aku. Kore ate mo mai. To higo mo pangai. O ilo pe ku ngari mangolo. Ai ku feinga ke fa ai fia. Ka ku fa mo fa malo ai. I kai ke toi falolo ka te hoko atu ke polo kalama. Te tau hoko atu a heli i taimiri ki ono foa ki atu. O e whaki mea ofa koe. Te a maa e project koe na whahoko malama ai ono fotu. O e holo koe ni moha atohu. I'd like to ask Maafu Soakai. Ma Soakai from Memore ke lama mai ke foa ki ai e tau mea ofa. Ko ta haile mau poki ya mo fatongia ki Tonga ko ta haile mau ka to le gere e ma tu ta no ke fa ho fatongia ya ma e ko ko ha to ya ku ya fa pia ke le fa pia ai mau ofa pia no e kai nga ha to ke nga we na fa ho ko ya ko fa mo mau fa am ke mau mai nga ke ma me ni ke ma mani ke fa ki a ko ma lo to ka kui kai ke malama ku masiva ho mau kato ki hi me ofa pe malama ke mau foa ki atu ko e me ofa mau foa ki atu me ask His Excellency Brett, please can you come and get the kids from the community of Patron, which is an appreciation of the hard work, and you say, which we witnessed today, the love from the government of Australia to build this community hall for us. Tauki pasimai. I have a mission Australia, so we go ngawe material ko ne fai o la mai ke na taki mai to kon ko magin tautol. Thank you once again, Your Excellency. Eu fafe a ture mahenia Sione fine feuia. Famumore ka ke la mamayo uyange e ngai me ofa koel ke foa ki atu
Kia mai kau ngawe, kia me Australia, na whahau kai charity work, kia mai Sione Foundation. Thank you. Can I have David and Ray first, please? He's actually our project and construction manager for all our projects in Tonga. Carissa, Ryan. She's actually our operations / event coordinator for our event. Shane Meyer. Right there. He's our event and our media. Now you two can both swap. Lily is his daughter. Elisa. Look where you're walking. Look where you're looking at your dad. Harley Gray. He loved dancing, this guy here. If you clap for him, he would be dancing on the way here. Thank you. Victim. Did he say this? Oh, or not? For you? Jeff? Stay there, Jeff. Look up. Jeff is long members of the Sione Foundation. As we all know, we've been operate for almost 9 years. All those windows and all those doors at the hall, his company donated. Yeah. It's a big thank you for your contribute. He's paid his own way to every project that we do.
he's part of our family as we work as a unity. Malo o whātu, Jeff. Thank you. Can I have Mitch here? He's one of our carpentry. Amazing. Can I have William? He's one of our carpentry as well. Yeah. Muta, I give it muta. Can I have Ursula, victim? Just Chef, Big Boss wife. Can I have Tevita Likiriki? Koe pai bēni. With the contribution of the Tofa Ramsey to bring all our stuff from Nuku'alofa to here. Thank you. Hello? Stay there. Can I have Latu vai? Is another ha'apai I heard. Yeah. Can I have Moses Nuku? Here's another ha'apai. We try to recruit all the Tongan to come back to Tonga. Can I have Ruby, Ed? This is all our whole family. As I create the foundation as I've been Can I have Rachel Okupa as well? Can I have Christina Heng?
while she's up here, I will have a special mention for her. She's from the Swire Shipping. They actually donate the whole building from Australia to Tonga for nothing. You are extending family for the Sione's Foundation now. Can I have Viliami Fineferiaki? He's my older brother. I still listen to him though. Can I Wayne Dangul? Pensimani Fineferiaki Naa. He's my nephew, I think he's somewhere. Before I sit down, this is not the end. This is the start of our collaboration. I'd like to thank you all, to the community here, for trusting us. Thank you, Her Majesty, for trusting on us as well to deliver this special project for the community of Hātou and Hāpai. We'd like to thank you, Your Excellency, Brett, for having the trust on us, to funding us to actually building this special project for the community here in Hāpai. And I know this is not the end here. This is the start for our collaboration for a long, long time. We are coming to Tonga for a long, long time. It's way ahead of my lifetime. It's going to be here for generation after generation for the people of Tonga. Malo o Latu. Thank you very much, Sione and all the workers. Malo apito. Ui pia mo tatongia. Lo tatonga fa malo atu I he. Kei o me whainga maari e. Ko hi koe whanga ki whoake, whanga ki mea whakoen. Neo mohangi koe mea na olawika ne nai. Mau viviri ke mau mai ngai whi maa me ni te maa man koe ni. Kau ke kai ke malama ko hi koe masiwa mau kata. Kau koe mau o wha. O atu ia pia mi takere o mau loto whataha mo e ngai mea ofa koe ni malo o pito. Te hoka tu rewa hente o whawhe I rewa I taimini ai sea e ko sirio Hātou le aloni ke ne whakahoko ai rea whamalo mo tautolu I he whitu la a koe ni. Whamalo at ki o mo pangai no ki whawhainga maari e. Kore pe moa ke u whātulau pe moe a whia e tua maf I o tau loto lotong. Whatapu at ki he taine kuini Nanasipau'u Tuku'aho.
Whakapat ki he tahine prinsesi Lātūfuipeka, Tuku'aho. Uhi, tuku mua ke u whakamalu atu. I tala whakatapu ka kato. Le kamata ke kato anga maalari o ia koini. Ata mo koe whanga maarieni. Ke u whawhonga a maafu soakai. Koe tau rekereka taha e koloni. Ka maasi kau tau rekereka. Ai ngahi whamiri. Ai kau whaiwhikau nau whakautua e kolo koe. Ai pehefo ke sola mo vulangi. Ke whawhonga tu hawhakamalo loto honga ia moani. Tahine kuini. O kuongo pe au. Ai manatu ke kohiri. Ai nofo i he taimila. Pe au whakamua. Ke umau mai e pe moe. Ke whakatu ak sau whatongia ke kolo. Uko o whai. Mea pango. He nei whai e whenga. Pea ta tūsi au whanga whatapu. Pea kou tuilahi. Koe whaunga pēnea e ki mono taimi. O kune whakawhau mai e whaituna. O mau pata pea mau haka. He ko mau mata tau whaiva. Ai ofa ko whai e whaituna mau lave monuai. Kai ke hare e moua. Ko wanga. Ai hui e pōpula e whatongiani. Kai a ko whawhonga te whakamalola. Pea me he kolo ko hatou kai. E awharahi e tōna. O whai e tuki. Pea moe whakatangi. O tari ai. E hai komisiona asileria mono puranga. O ofa mai. Ki e kolo koini. Malo i e off. Au whato ko whakahaku. Pea ke tahina e prinsesi Lātūfuipeka Tuku'aho. Ko pataloni e kautaha Sione's Foundation. Whakamalo lahi atu. I e ofa. Ko ke whakahoko mo tūta whaat. O mau lave monuai. Ke hai komisiona asileria. Pea moe puranga asileria. I e whaki mai ho mau wha. O lave ai ai kolo koini. Pea ke Sione. Pea moe kau morentia ene kau ngawe. Kai kia hare ai ai moua. Pea kou ngā. Ai amanaki. Ke tau mama e mihe api koini. Kua tuene u whakamalola. Ke u whawhongai a koe kolo. Pea koe whalanima ko mau whai. O mau lave monuai. Pea whakatauange pe. Nai kai ke mau halofia. Whainua pe mokosia. Ko mau ngataanga e se mau wha. Ke te mau tolu. Ono katoa. Tahine kuini. Ko wangoila. Tabila aia kuna foi api. I he taimi koe ni koe whatokanga ke tsunami. Ai ku whakai au ke pure ako pia mo kau whai ako e pia San Joseph Homo le whanau. Ai nau whanonga mai e hala koe ni koe hau pia ki apini. Kai kia whai tu ke malu ai. Ko la pe koe ato pe koe langi. Tō ai uha. Makosia. Pia wangoi kia kula tō. Pia ngai mai kua taimi. E tani Latu ai a eki. Koe ni taina kuini. Ko mau hao ki loto pe mau mafan. Ko ia e whakawhitai me whakamalo.
Ka wā whakawhātua o kai tuha mo tau. Ko kore pe mua sio mo whakamore. O ki kai tuku hale rei. Ko mau o singa maari e pe. Ka ia tau tuku e whiawhini. O whapeke whaita mo e kina pa whakamurupulu ake whaituna. He o tua mafi ku hako te wak kātonga mahuinga i aho pongpongina. Tua o whak. Sea ia e ko silio a hatou le aloni pe mo e whahoko rea whamalo atu o pe mo whatongia mi Tonga i taofia mo whatongia ruhi ko au pe mo e ku fia e au whawherewa e whaifakau pūre si asue siriana taua taina o pangai atnai sa mawhireo ke le whahoko e whaftai. O whanai au tua o tau tamai. Whai mamai la mare maunio ni. Ki e te kau tolu o me ia o tai ngata. Amen. Tonga, Princess Tonga. Hippie. Kare ba ko ni pa ma. Sa po ni ka nga we. Ya pe hai mo Australia. Te hippie. Ta ka se la mata solo no canto. Te hippie. Malo abu. Mana tuan pe kagato kone lava katoia ai o wau ai hufi koia o holo ia o community o Hato'u hapai ai ne whakapatea pe me he holo koia o community Hato'u hapai pe ne lava kakato ai programa uaki ai ani whahakoia a hono tāpaki e holo pe ko ne kakato ne programa ai ko hoa ilo en ko lava kakato ia programa ya ku patawanga pe o ku lava ka flonga pe le mo tolu e ngalu ya mo tolu me o murina ka ma a tonga ai ki va la e ki funa ki e wa ngoni wa ya so malo hen ki ko ngawe ata mo Facebook ka ko alipate kisina kama kwa umanas pauta pe me daliolo fanga farik pako me va funu hapai malo buto mo mea mai kamo mea
Mamana Lātūfuipeka ka hatoa tau api. Tau mamahe ni e o kuku e tōku mamahe ni e ke maha. Na tau toki mātuku. Nga mā moku me mua. O ki tau no tāu mo hong bebe. Ako ia ki api. Maa me ke maha. O tau mapiri ko uhi ko i awa popoka. A tapua popoka. Malo.